u fotelju Muppet Showa danas nam je stigla vruća Splićanka. Nekad manekenka, danas glumica. Nekad udana, danas sretno rastavljena. Nekad balerina, danas ljubiteljica fitnessa, Ana Grujica. Dobar dan, dobar dan. Jel ti uskata? Ma nije, činimo se. Ne osjećaš da ćeš prsnuti. Pa, i ja se osjećam kao da ću prsnuti. Mislim da naši gledatelji dok budu gledali ovaj Muppet Show sa iščekivanjem će pratiti uzbudljivo razvoj situacije s Aninim dekolteom. Ana, što se s tobom događa sada? Imala si premijeru u Zagrebu, Vlaški Posala, tako je, tu ćemo predstavu nastaviti igrati dalje. Nekako si se, čini mi se, potpuno našla u glumi. To tvoj poziv do kraja života. Ne mogu ja ništa garantirati, pa tako ni da je gluma poziv do kraja života, dok me god bude ispunjala, činila sretnom i da mi nije opterećenje, gluma će biti moj poziv, ali vidiš kako sam uvijek ja pametna, imam B opciju, tako sad taj fitness me sve više privlači. Pisala si kineziologiju. Jesam, tako je. Inače, Ane, ti si bila prva Hrvatica koja je progovorila o seksu u našem Sekspresu. Tako je, tako je. Prvi Sekspres. Tako da ja sumnjam uopće da će Ana imati problema odgovarati na jedno od vaših pitanja. Ali evo, krenimo. Mata će mi biti strašno sritna. Šta, nemam problema odgovarati na ta pitanja. Što je najperverznije o čemu maštaš? Pošto sam ja glumica, moja mašta je strašno razigrana inače. Piše šta je najperverznije o čemu maštaš, a ne što bi napravila. Tako da te dvije stvari moramo razlučiti i odvojiti. Najperverznije o čemu mašta, mislim, šta da vam kažem, stvarno, apsolutno sve. Šta ljudska mašta može zamisliti, osim, naravno, izbacit ćemo životinje i djecu. Znaš šta se meni, Ana, čini? Da nekako se frajeri boje tog tvog garda, stava, te možda nekakve otvorenosti. Nekako me to prati cijeli život, ali valjda će naći jedan koji se neće plašiti. To će onda biti onaj pravi. Kako to da se nisi udala za nogometaša poput svoje prijateljice Monike Gusić? Imala sam dečka nogometaša i nije završilo sretno, završilo je prekidom. I to sada u podmakloj dobi mi se okrznio nogometaš, a ne ranije kad je Monika počela. I mislim, nema ništa protiv nogometaša, sportaša, generalno bilo kojeg zdravog, normalnog dečka, pa koji god se on poslom bavio, bitno da je uspješan u svojoj branši. A bitno je da je uspješan? Naravno da je bitno. Kako muškarci koji ti se upucavaju gledaju na to da si rastavljena, eliminira li ta činjenica određenu kategoriju frajera i ako jest koju? Čim mi se upucavaju, boli njih briga što sam ja rastavljena. Dobro, možda ne traže vezu, nego samo zabavno. A tako svi krenu, pa na kraju svi bi me ženili. Jesi li ikad imala seksualno iskustvo sa ženom? Ako jesi, kako je bilo? Ako ne, bi li voljela? Ovo je bila detaljna, znaš. Sa ženama nisam imala seksualno iskustvo, ali maštarije jesam imala i bi vrlo rado to ostvarila. Šta će ti reći materna? A šta ja mogu? Ja mislim da je ovo prvo priznanje ovog tipa u Muppet Show, ako čak... Zašto ste šokirani? Ne, ja uopće nisam šokirana, da pače, mislim, to mene baš slatko zvuči. Meni isto. Mislim da svaki muškarac sanja da ima jednu biseksualku pored sebe. U vezi s nogometašom, što je najskuplje što ti je poklonio, poklonima se... Prvo, nisam s nogometašom, drugo, poklonima se ne gleda u zube, najbitnije je koji je najviše od srca, a ne koji je najskuplji. Dobro, to bi ja mogla nazvati malom provokacijom, to pitanje. Mene ništa trenutačno ne može provocirati. Mogu vam samo reći da imam najromantičnije što mi je nogometaš napravio, to je za rođendan napisao ogroman transparent sa drugog kraja svijeta. To je najskuplje i najljepše što mi je nogometaš poklonio. Bravo! Kad si zadnji put plakala i zašto? A meni na životinje sam slaba, kad vidim da ono, znaš, neka životinja je spašena u novinama, onda to plače. X Faktor, pa kad vidim da neko stvarja snove, da lipo piva, da se nije od njega očekivalo. Aha, naprimjer, ako dođe neka ženska, se baš ne očekuje, ono, debela je, ružna je, šta ćete pivat, ona kaže Celine Dion, ovi svi zvižde, a ona pusti ono glas. Ja odmah počnem plakati. Najomiljenija seks igračka koju posjeduješ. A mislim, najbolja seks igračka je zapravo frajer kad ga imaš doma. To je najbolja seks igračka. A jel posjeduješ frajera sada koji? Posjedujem više njih, ali ne kao seks igračke. nego onako kao prijatelji. Kao udvarače. Udvarače, tako. Ali nisi u vezi sad?
Ne, nisam. Dobro, ali sad kad su te recimo faze takozvane apstinencije, jel pomaže nešto od tih Ja sad rekla, ovako sad tu napucana, odgovora na razna pitanja, ja u totalno aseksualnoj fazi. Zato si izbacila čiče, da zavaraš neprijatelja. A u mene katastrofa, slušaj, ajmo dalje. Pročitao sam negdje da si se potukla sa ženom, jesi li ikad udarila frajera? Nije istina da sam se potukla sa ženom, to je neistina. Ne, čekaj, to je neistina i ja sam te novine tužila i s njima sam na sudu. A jesam li udarila frajera, pa kakva bi ja to bila žena da nisam udarila frajera? I ne jednoga, nego više njih. Triska je uvijek pomagala u najkritičnijim situacijama i moram reći da nekoliko mojih dečki je dobilo šamar, opravdano s razlogom i da se ponovo te stvari dese, ponovo bi to isto napravila. Vrlo specifična situacija, da su isti dečki ostali nakon tih trisaka sa mnom, to vam sve govori o tome. Jel ti uopće kuhaš, spremaš, čistiš ili si ti uvijek tako kraljevski raspoložena kad si kući? Ja. Pa ovo je sve predstava, mislim, javna sam osoba, moram se srediti, glumica k tome. Glumica, bravo. Ja sam ženska u trenirci u tuti koja doma kuva, pere, pegla sa mojim dragim bivšim mužem i kad nismo pričali svaki dan ima ručak. Jesi li se razočarala u ljubav, misliš li se opet udavati? Evo, Jelena Kraljević, hvala na ovom pitanju. U ljubav kao pojavu se nisam razočarala, ljubav je divna. Kao glumica ne mogla opstati da ne volim ljubav. A ne mislim se više udavati. Mora bi me frajer dobro uvjeriti u svoje poštene namjere da bi me opet natjera na brak. Ne sviđa mi se ta institucija. Mislim da izumire i da je dosadna i da je monotona. Čekaj, malo prije si nam rekla, ako to smijem ponoviti, da se možda ne bi ni razvela, a u stvari rastavila od svog bivšeg muža da niste bili vjenčani. Pa to su stvarno teška pitanja, ali sam spoznala da možda da nismo bili oženjeni, da bi možda prebrodili nesuglasice, krize i tako dalje, ali sama činjenica da sam u braku me dosta gušila i jednostavno mi se ne sviđa ta institucija. Misliš li da će te tvoj karakter skupo koštati jednog dana ili već je? Dragi moj Stipe, moj karakter me cijeli život košta, već 30 godina, skupo ga plaćam, velika je to cijena. Ali ne žalim ni jedne jedine sekunde, dalje ću nastaviti u ovom tonu, nadam se da ću biti kompromisnija i radi na sebi. Ana, evo mi ti želimo da se sve te želje o kojima si pričala ostvare, da postaneš još bolja osoba, iako si nama dobra i ovakva. Eto, dragi gledatelji, to je bilo sve u ovom Muppet Show. Mi se vidimo sljedeći tjedan, nadam se da ste puštali s ovom mladom damu. Ćao!